we meze bite my brother, wambaye neza man. Damn man, uri umuraperi kabisa. Ariko ujya ubona soga z'abaraperi uburyo ni ukuvuga ngo nta nubwo nzi n'uburyo nabidefinisamo, ariko man you look like a rapper. Thanks my G. Kandi the best one sa nk'uzamura ingofero gato yo kugira n'abafana bawe babashe kuba bakubona. Uri tayari? Amazina harya wayavuze? Amazina ni Duwe. Uko umureba gutya ni nawe ufite ntuza nyinshi kuri social platform. Ko video yawe kuri YouTube ntago yagenze neza, narabibonye. Nta nubwo abakunzi bawe babashije kuyibona, ariko Instagram uri hejuru cyane kabisa. So duhereza nkuko bisanzwe ni hip hop n'ubundi. Yeah. Rap y'ubutumwa indani mu mitima, inzira y'ubuyobe wakatira bigikunda. Rap y'ubutumwa indani mu mitima, inzira y'ubuyobe wakatira bigikunda. Ndacyarimo gutangira nyita Louis Kanyarwanda, intore itagiganya kirazira kuzimura. Bitatu bya kanegereza byazize kuvuga, inkundo z'abatini twara umpariri. Rap sidishwa n'igiswako, zicwa n'amasasu. Sineze kuba junk, sina kwikubita paki, sineze kuba gay, byo mbibona nk'ubusazi. Niga y'umuhombyi nta n'umwari uyiha peace, ariko izinga gari zo bazihana head. In this rap no kizi heavy punchlines ukuri, as long as ni rapper ni no mini Grammy. What you know about life kibi wanyu mu bipangu, ni benshi muri hood bihebye bafite ubwandu. Pore mura bacu muriho kubw'impamvu, rekana n'abavubuka baririmba amahomvu. Rap y'ubutumwa mbakorera n'ubutamo, urwango n'umuvumo kandi ishyari n'umwako. Injyana y'urukundo Bob yasizaturaze, shara twuriwe ntiyayobutse ubutinganyi, shara twuriwe niyisize za mukorogo. Rap y'ubutumwa idani mu mitima, inzira y'ubuyobe wakatira bigikunda. Ndacyarimo gutangira nyita Louis Kanyarwanda, na numwe wanakumva uburibwe bw'isi ya 9. Ndakandagira ibimene by'amacupa nkagenda, aho nyuze induru yose mijugujugu ndakwepa. Guhemuka nkarira mukese Imana bacungu seravi na seve. Duwe. Ewa, that old school urayumva kabisa. Yeah. Kandi buriya hip hop ya kera ngiye irandyohera cyane kurusha zino hip hop z'ubu ngubu. Nyine ntuzaza uburyo igendamo. Ngiye nguhaye yes man, nta nubwo ntago na supporting ibintu nguhaye yes kabisa. Naho bayi muraperi wa kabiri ubonye yego. Ubwo naho ubutaha, ariko next week muzaza guhatana muri 12 gusa. Uribuka mwatangiye muri 40 ubu ngubu ni mwatanye muri 22. Ubutaha muzahatana muri 12 gusa, urukumva batandatu bagomba kuvamo. So genda ewane ya mirongo ugende ukore ugende Tupac Shakur. Ugende umurebe mwongere mwandike. Yeah, thank you.